Dobro jutro. Dan 4. A ovo nas dočeka ujutro. Zato se tu vrapčići igrali. Pijeta nas budi. Sad je utihnio. Pijeta. Grlica je došla. Idemo dalje. Evo, spremni smo. Ovako to izgleda kad se izađe van u dvorišće. Lijepo dvorište. Tu ima oni koke, pjetle, svašta ima. Su kamene neke kace, možda bile za vino. No, pored je restoran. Ovo je naša kućica. Ima i hamak. Je sad malo mokar. Tu je drugi apartman. Bili su neki Slovenci tu, pa su otišli. Sad imamo rano ujutro akciju. Pokupili smo negdje vijaku gumu. Moramo zakrpati to danas. Tu nastavit ću uljaču i leću. Evo ih. Di ste, curke? Pa di ste? Malo sve pokakano. A to su Slovenci. Čekamo Brunu da dođe. Bruno se zove deda, koji će nam dati zraka za gumu. Poznati zvuk. Neka bembara sigurno. Je, ges. Ne mož ga ne čuješ. Uživaj. Cestama tonskane. Čekamo baku i djedu pa da zakrpamo gumu. Nas smo mi vulkanizera. Bembarac je. Gore, sad ćemo zakrpat gumicu. I gremo za Pizu. Andiamo, andiamo. Evo još jedan turist. Svojim Audijem je pokupio vijako i mi. Idemo dalje. Evo ga, Hasi i Škuga. Skrenite lijevo. Ponovo skreću lijevo.
guma zatrpana. Moremo ju. Idemo sad u materinu. Kad dođemo, iako bude neš putem zanimljivo do materinu da ćemo snimiti. A pošto je sve zanimljivo da skroz snimamo. Arrivederci. Evo nas u Pizi. Piza materina je tu. Pisa materina. Ja parkirali odmah kod tornja. Parkolo je pun. Ajdemo sad vidjeti šta to kaže. Štandova na sve strane. I onda uđeš unutra. A tu ne vidiš travu od ljudi. Vozni naroda. Čaj, ne možeš doći do sebe, a? Daš mu ruku i onda se zaljepi za tebe. Koji mi svi guraju toranj, vraćaju ga natrag, ali nikako da ga vrate. Ja, izgurali smo toranj i na jednu i na drugu stranu. Kaže, bio vidio, slikio se. Možeš ići dalje. Città di Luca, Porta Svetog Donata. Tamo preko smo parkirali. Ogromni parking. I onda ulaz u ovaj srednjevjekovni grad. Smo čitali, bio je poznat majstorima svile. Cijeli grad je dan danas opasan tim velikim debelim zidinama. Zašto nismo parkirali? Stol nam je raznovrsan. Od juhe, ne znam kakve.
kavice, šprica u Luki. Sjediš pored auta i uživaš u pejzažu. Idemo. Dein Mann hat's geknipst. Ah, das war klar. Das noch. Zanimljivo. Trg Giannini koji raste crni hrast. Ja, naišli smo na voćarnu. Voćarnu, ima svakog voća. Ferrara, Mramora. Super. Mi piace. Pora. Otvorenog prostora. Ovo da treba šišanje. Bila je i B gora i C gora, ali to više nema. To je samo ostala gora. A mi lijevo. Pa ćemo stalno spojiti s njim. Ne i ti leve robi. Mislim da se ide da je prolaz. Ili ćemo ići nazad. Ićemo nazad. Knjižnica. Koji je danas datum? Treći. Paso, je tu katedralni muzej. Krasna katedrala, ali kao i u sve crkve, plaća se ulaz 3 eura. Svibanj nam je pun. Uvi što lijepa crkva. Cattedrale qua. Što lijep trgić. Evo park lijevo.
ma te sei venuto ad andare per questo e mi dici un posto di merda. Ti dico un posto di merda perché ci sono già stato. Si trova Baldo di qua. Invece mia mamma proprio si chiede che chiamare. Napoleonov trg se ovaj zove. Baš Napoleonov. Pa ovo nije Napoleon to. Ovo mu je sestra koja je tu živjela. Kak se zvala Napoleonova sestra? Natalija. Marija Lisa Rubona. Eto. Aha, to. La separazione. Evo, ovi protestiraju protiv svinjokolja. Baš mi se sviđa taj stari dio. Bento kružuje cijeli taj stari grad iz zidine. Ljudi gore šetaju. Vrata Svetog Donata, skoro po u Zadru, livadica. Tu su parkirali preko ovom parkiću, službenom parkingu grada. Još jedno kuhanje je gotovo. Ponavljamo se. Još jedna carbonara. Još jedna carbonara smo radili. Sa guancialeom. Pa ćemo sad reći. To valja. Chianti Classico. Chianti Classico. To ide taman uz carbonaru.
Posipo. Posipo i, kako se kaže, Ovo je žuća. Ma daj. uživjeli. Saluto. Saluto. Saluto, saluto. Saluto, saluto. Saluto. Želim. Zdravlje. Dobar tek. Dobar tek.